Drama politik paling hangat sedang berlaku di depan mata kita. Nilai saham Tesla lenyap 152 bilion dalam masa sehari. SpaceX diancam tutup dari projek NASA. Presiden Trump, Elon Musk, dulu macam bromance, best friend forever, kini musuh terbuka. Ini adalah drama terbesar tahun 2025 berlaku secara publik. Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Minggu ini, Elon Musk secara terbuka mengecam rang undang-undang Big Beautiful Bill Donald Trump. Dia panggil abomination ataupun benda perkara yang menjijikkan bil ini. Bukan tu aja, Elon juga keluar daripada Doge Department yang dia sendiri tubuhkan dalam kerajaan US. Seterusnya, Trump ugut nak tarik balik semua subsidi dan kontrak kerajaan untuk syarikat-syarikat Elon Musk yang dikatakan bernilai lebih 38 bilion dolar setahun. Saham Tesla terjun 14% dalam sehari. Ini adalah kerugian terbesar dalam sejarah Tesla.